3 golišave, veoma zgodne djevojke izađoše na pozornicu, praćene zavodljivom muzikom, počeše provokativno da plešu dok je publika pažljivo i zadovoljno pratila njihove pokrete. Sivić se začudi kada primijeti koliko ima žena u publici. I one su pažljivo gledale plesačice kao da im proučavaju pokrete, kao da uče. Atmosfera je bila mirna i naizgled opuštena, bez ikakvih provokativnih dobacivanja kao u pozorištu. Ali osjećao se snažan, prikriveni erotski naboj koji se kretao od pozornice, šireći se kroz hipnotisanu publiku, a pojačavale su ga lijepe i ljubazne konobarice ili, kako ih je Mirso zvao, hostese, koje su se vješto kretale između stolova služeći pića i usput lagano kao slučajno milovale goste. Muške i ženske goste, koji su se u tom trenutku bez imalo stida ili ustezanja potpuno prirodno predavali, pogledavajući u njih pohotno sa željom. Sve je to bio dio programa, dio predstave. Djevojke na podijumu, konobarice hostese, muzika i majstorski prigušeno svjetlo. Sve je bilo usmjereno ka konačnom cilju, zadovoljenju svih čula gosta ili gošće. U tom trenutku Sivić ugleda mladog momka koji se kretao među stolovima kao da se pozdravlja, ali usput i očijuka sa gostima. Jebote, Mirso, šta je ovo? Ko je bolan? Sivić mu začuđeno pokaza glavom u pravcu momka koji mu je privukao pažnju, pa upitno širom otvorenih očiju opet pogleda u njega čudeći se. A, to ti je naš Adi. Mali je derpe, ali je također i veoma značajan dio ovog društva. Kako to misliš? Ne razumijem. Derpe, a ovdje? Dragi Gorane, gdje ti živiš? Pa ima ovdje svakakvi gostiju. Ono jest da su stranci počeli da traži ovakve atrakcije, ali bilo je kod nas peljarluka i prije njih. Sivić je zadivljeno gledao put mladića koji se i dalje vrtio među stolovima, a Mirso ga provokativno pogleda pa reče: Šta je, bil ga pukvo? Ajl reci iskreno. Pa iskreno, poče Sivić smijući se, druže, malo bi falilo. Jebote, pa on bolje izgleda od svih žena ovdje. Aha. Odobravao je Mirso dok je usput konobaricu lagano prihvatao za ruku da ju privuče pažnju. Reci Adiju da dođe do nas. Adi ubrzo krenu prema njima, kokjetno im se smješkajući dok je usput nesebično ostalim gostima ostavljao djelić svoga šarma. Srednje visine, veoma zgodan mladi čovjek koji je očigledno bio itekako svjestan svoje pojave, a vjerovatno i više od toga. U prolazu pored ogledala redovno je pažljivo zagledao svoj odraz, nakon čega bi nježnim feminiziranim pokretima ruku pratio liniju tijela, provjeravajući da li je sve na svome mjestu. Poput najkoketnije i najsenzibilnije žene, prešao bi nježnim energičnim pokretom preko svog torza, prividno zatežući i popravljajući tijesno pripijenu majicu, a potom bi prešao nježno preko zadnjice, prateći njen savršeno zaobljeni luk sve do butnog mišića. Pažljivo je popravljao čak i sićušni pramičak kose koji se oteo precizno oblikovanoj frizuri u nekoliko boja, sa ponosno izdignutim pramenovima koji su kao jedra u nepogrešivom polukrugu stršila uvis. Savršeno, perfektno, idealno, nepogrešivo, koketno i seksipilno, tako je izgledalo ovo čudo prirode. Širokog, ali ipak pomalo snishodljivog osmijeha upućenog Mirsi, on priđe nježno mu nudeći ruku za pozdrav kao prava dama, odozgo i sa blagim koketnim naklonom. Ovaj ga grubo, kao i obično, pozdravi i ponudi da sjedne sa njima. Ali samo malo, inspektore, samo malo. Mnogi prijatelji me očekuju, nestrpljivi su da im se pridružim. Suprotno očekivanju, Sivić primijeti da je imao veoma prijatan, pravi muški glas. Baršunast, nježan i veoma senzualan, veoma zavodljiv glas. Ni traga od piskutavog glasa tako tipičnog za stereotipe o homoseksualcima. Samo ponekada, kada bi se koketno nasmijao, elegantno pokrivajući ovlaš lice šakom, izranjali bi i malo viši tonovi u njegovom glasu koji su više slutili na strast nego na prenemaganje. Izbliza Sivić je mogao da se još više divi izgledu, ali i ukupnoj slici ovog mladića, koji je tako samouvjereno vladao prostorijom. Sve je na njemu bilo promišljeno, usklađeno, sve je moralo da bude idealno. Odjeća, obuća, poneki prsten, ručni časovnik, lančić,
Sve je bilo pažljivo birano i vjerovatno satima usklađivano da načini potpuni spoj stila i ukusa. Šminka je odgovarala boji kose, nakit je odgovarao odjeći, a odjeća opet usklađena sa obućom. Sve je očigledno bilo pomno birano i stilizovano. I taj parfem, nevjerovatno privlačan i snažan, ali opet diskretan miris koji nikada do sada nije osjetio. Kao da je pomiješano od nekoliko drugih i čini neku posebnu kombinaciju. Sve se uklapalo u savršenu sliku mladog Apolona koji je ugrabio i sve osobine Erosa, savršenstvo koje dominira ovom prostorijom šireći erotski naboj uokolo. Jebote Mirso, procijedi Sivić kada je Adi otišao dalje. Pa ovo je najveća žena koju sam ikada upoznao. Jel da, druže moj, smijao se Mirso, u potpunosti razumijevajući prijatelja, a usput ga provocirajući. On je čudo, kažem ti. A puko bi ga, aj priznaj. Mogu ti reći, druže, prihvatio je Sivić šalu, da mi je nekada žao što nisam homoseksualac ili bar biseksualac. Ja jebo mater, smijali su se zajedno od srca dok je Mirso nastavljao svoju predstavu. Čak sam mu to i rekao jednom. I znaš šta mi reče? Šta majke ti? Kaže, inspektore, nikada nije kasno, ja vas čekam. Jebo mater svoju, moš mislit, ali u poslu dobar svaka mu čast. Vidim da se oblači u pičku materinu. Ima na sebi garderobe za 3 moje plate, majke mi. Nije to ništa, druže moj, da ti vidiš auta u njega. Bembara od 100.000 minimalno, stan u centru, svašta. Bolje živi od mene 100 puta, jebo majku. Pa kako, otkuda mu? Mislim, kontam da zaradi ovdje i vjerovatno okolo pomalo, ali ne može toliko. Da nije gadro? Ama kakvi, čist je ko suza, nego ima sponzora, barem jednog koliko ja znam. Nemoj zajebavat. Aha, i to kod vas tamo. Čuo sam da ga sponzoriše neki veoma jak lik. Kažu da mu je kurvica, ali ja čuo da tu ima i ljubavi. Jebi ga, ko bi ga znao kod njih kako to ide. Ali da je majstor, majstor je. Pomalo već pripit Sivić se kreveljio podbadajući prijatelja. A nije ti žao što ga keca neki binser, kako ti voliš reći? Što bi mi bilo žao, smijao se također pripiti i uvijek dobro raspoloženi Mirso. Neka kuju bratstvo i jedinstvo i neka ga čuvaju ko zjenicu oka. Smijali su se svojim skarednim šalama, pili su, pa su se opet smijali. Pili su pa su pokušali da imaju nešto sa Mirsinim hostesama, ali su zaključili da je bolje da se vrate piću. I tako do duboko u noć. Slavili su nešto, a ni sami nisu znali šta.